No omasanu mukitibwe kyamaani era nga baba katala batuse wano ojja kubanga owulira omuziro gw'abasoga ojja wulira okuganga mukoko abasoga buli musoga nga ate akuba endolo akuba emizira akuba engalo aseka akola atya n'okulyosa okulira olw'esano eringi olw'ensonga nti obwene ku baba ni maama baba bamaze okuba nga ate bayingirawo wana wali emikolo gyaibwe olunaku olwaleero basabazegesa bantu ngadaguza emyaka 36 gyo alikuba nga ate ayanizibwa Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala Sakere muzo kuba nga ate abanirizawo era nga tekiri kwirako tulikwirire no wansi mulema obone smartness ya baba ni mama obone okunuma alata isa bantu mama ine bantu obone okunuma kwa bagolo na kwa leero obone obwenzi bw'abasoga eri baba isa bantu misira ndulu masano kusanuka kusasadya bilikubanga ate bitambula mpolampola baba bilikubanga ate awobera ku baana be ni mama ine bantu era bakutambula mpolampola paka obali mutegekeibwa okubanga ate baikala olunaku olwaleero oyinza okweta muwema eno bategekeibwa olunaku olwaleero baba bali kutambula mpolampola balamusa kubasoga okubawoberaku mumikolo gino olunaku olwaleero wakati muntekateeka ebyokudaguza musere bagwa emyaka 36 egyobuto atayisa bantu ngajira guza olunaku olwaleero naku nomwezi nga 14 omwezi guno ogwa Desemba mwaka 2024 kifaa kiro kulengerawo ekyababa isa bantu maze okubanga ate atuuka okubanga aikala wano nelani mama ene bantu olunaku olwaleero mpera ano baba nife gutusinze aye buli birungi byona byona bibyo baba funvuwa mwidukulu wa Kitimbo baba funvuwa mwidukulu wa Butimbito baba funvuwa mwidukulu wa Kyerimba baba isa bantu niwe mwene kiira baba buli lweyirita eyirita kululwo funvuwa baba isa bantu niwe mwene kiira nkaniriva nairo baba ise bantu nze buli lwenkulingaku n'amatanta gansalaguka baba ise bantu buli lwenkubonaku meni ebisige byandira kulala baba ise bantu buli lwenkukuba ku eriiso nti baba ekisulo kyansula nakanti wo baba ise bantu mama atawesama wolu baba funvuwa ise bantu baba oli lugi lwangada oli tufiira mu kifuba baba ise bantu oli nirya mpiti eziraliryanga okukalanga baba ise bantu funvu oli kisanasana tikinabwa nteze baba ise bantu oli kigere kya ndovu funvuwa baba ise bantu baba funvuwa olingireja mu ifumbiro baba tewa birungi funvuwa baba ise bantu baba olusaga lwa kigogo tibalusiba ku kyesuubo baba funvuwa ise bantu baba oli muti gwamawa eziragunina baba oli mukonzi funvuwa baba ise bantu baba ise bantu oli kisegese ekitalibwa nsolo funvuwa baba funvuwa ebyanda n'ebyanda baba ise bantu oyakweridangamu asooka kumalawo basoga baba ise bantu funvuwa baba ise bantu funvuwa baba ninze ekikaniyavu kyo abeere bakyeta kinawolofu baba ekyalo nkakiwoomya funvuwa ebyanda n'ebyanda
Right Honorable Alitwa Rebecca Kadaga, Right Honorable Justin Lumumba ng'ate ni Minister wa General Duties mu government ya wagati, Katuukiro wa Busoga n'abamyuka bo, abalangira ab'ensikirano, ba ministers, abazaire baife mu bitiibwa byaimwe, ba civil servants mu bitiibwa byaimwe, abakulu ab'ebika, komiti ya FUFA, abalangira ab'ensikirano abali wano olwaleero ng'ate bantu bakulu nga kwotaire abalangira n'abambedda. All protocol observed. Mbalamuyisa ino basebo ne bannyabo. Kantwala omukisa guno okubaaniriza mu lubiri lwaife wano Eigenge. Mwebale kwida, mwebalire irala. Ate ngezira kindi kibaleese okutoolako okucelebratinga niife ne Busoga yona birthday ey'emyaka 36. Mwebale ino. Kano kabonero akalaga obwegayisi kubanga olunaku olwaleero Busoga yona eri wano era mu bitiibwa eby'endawulo muva akiikirira buli omu. Mwebale ino okuwulira omulanga ogw'okuba ekitole n'okuba awalala. Ate era kya mukisa ino nti emikwano gyaife egiviira eluuyi nimwe mwena abawangalira mu Busoga nti tuli wano olwaleero kubanga buli muntu lwajja ng'akula abandi emikwano gikendeera, aye tokayina omukisa nti kayiri mwena mukaaliwo ate n'abandi beyongeireku. Mwebale ino. Tubeebaza emirimu egy'endawulo gye mukoleire Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Olw'ebiseera tiida kusobola kugyogeraku, aye gyona tugisiima kubanga mu myaka 10 mirimu mingi egikoleibwa abantu ab'endawulo n'ebitongole nga kwotaire ne gavumenti, era twebaza gavumenti ya wagati olw'okutugemeraku n'emirimu kamaala gyekoze okuwanirira obwakyabazinga. Twebaza abazaire baife mu bitiibwa byaimwe nga bwe mbakubye nti tiisobole kwogera mayina g'abantu olw'ebiseera ebigiire, olw'emirimu gye mutukozeemu, olw'okutukuza obulungi, olw'okutuwa amagezi n'okubaawo mu biseera ebyeisanu n'ebitali byaisanu. Tubeebaza ino. Neebaza omukaire waife Right Honorable Alitwa Rebecca Kadaga olw'emirimu gyakoze mu bulamu obwange, emirimu gyakoleire Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Neebaza cabinet ey'obwakyabazinga, abalangira ab'ensikirano, Speaker wa Busoga Lukiiko n'abakiise be, bamukuŋŋaanya n'abandi bona mu bwakyabazinga olw'emirimu egy'endawulo gye bagiire nga bakolera Busoga era nga bakaakola. Mwebale ino, mwebalire irala. Twebaza organizing committee etegeeka omukolo guno eyatairemu ebiseera, empiya, ebiduubo okugufuula okuba omunovu. Mwebale ino, mwebale ak'enswiso. Ebisinga olunaku olwaleero byogereibwa omulimu ogwaife omukulu nine bantu gubaire gwakubeebaza kwida, gwakubeebaza emirimu gye mutweyungako okukolera Busoga
nakubeebaza kuba mikwano gyaife n'okwongera okubeebaza project ed'endawulo demukoze era nga twabasuubiramu bingi. Kantwala omukisa guno kuba naatera omaliriza olw'ebiseera okwandula abazaire baife. Kantandike n'abalangira n'abambeeda beemerere nga bakulembeirwamu omulangira Prince Arnold Nadiope eyo nga ni family yange beemerere for recognition nti beebale kwida ku mukolo guno. Ku luuyi lule nayandula abazaire abatuzaalira mama waife ne bantu nti boona beemerere for recognition tida kusobola kwogera mayina gona gona olw'ebiseera ebigiire. Tubeebaza emirimu gyona gyona egye mukola. Nayongera okwebazaako enswiso family eya my predecessor His Majesty Henry Wakomuloki abatweyunzeeko olunaku olwaleero abalangira n'abambeeda. Tubeebaza. Nayongera okwebaza mikwano gyaife abamu abeefiriza ebiseera abaviire kuliya abakulembeirwa Muzeeyi James Ocheng yeena yemere for recognition abasobera okutweyungako mu kiseera ekitono okwida. Neebaza na buli omu olw'emirimu egy'endawulo gye mukoze era twebaza Honorable Hashim Magogo olw'okutumbula ebyemizaano nti tusiima ino era tusiimira irala era ng'obwakya bazinga twida kwongera okukolera awalala niimwe tusobole okutumbula ebitone ebyaba musaayi muto. Twebaza ba civil servants mu bitibwa byammwe olw'emirimu gye mukolera Busoga nti baire mulina egya gavumenti egibafuula bize aye mutweyungaku ate tutambuza emirimu walala. Twebaza Right Honorable Lumumba ba Honorable Salamu Musumba n'abandi bona ba MPs abali wano olwaleero n'abazirawo olw'emirimu egy'endawulo gye mukolera Busoga. Ng'amaliriza mbendeza Christmas enungi n'omwaka omuyaka ogw'emirembe Busoga okwisanya n'amaani. Congratulations Baba Chabazinga weke Inze mutabani wa Silicon na bokozi owe na mutumba Babuleta sime bulati wandidye kusima Namazima chetubaire ketukwanise mpasa chemuyaga aswire Baba webale kufuna mama Ize. Thank you mwidde mutuwa omugati guno. Congratulations Baba Chabazinga weke Inze mutabani wa Silicon na bokozi owe na mutumba Babuleta sime bulati wandidye kusima Namazima chetubaire ketukwanise mpasa chemuyaga aswire Baba webale kufuna mama Ize ife Chabazinga webale kutulaga mama. All right, DJ. We're now counting to 36. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 36.
waife kyabasinga empango ya busoga aidde okuyikomeza obuwangwa n'enono kuba tubeire tuli kudankana ino kudankana kutuluka kutekuka obuwangwa bwaife bwokatabusanewo baba waife isaife bwalimu obusoga nakunonya jakola sign out olay Thank you.
Uganda.